Mohi e motle wa lenaneo la Sesotho Sermons and Programs wa amohelehile he hape sabateng sena se molemo sabateng sa Morena Modimo o sebakeng se nepahetseng ka nako e nepahetseng mme ke re ho wena phutholoha hoba re o tshwaretse ditaba tse monate ka molomo wa moruti Chabalala. Ke enwa pela ka mona le sentse le mmona moruti a ko ba hlabe ka madume babohi ba hao. Ha ke lebohe Tate Letete ke tle ke nke monyetla ona ntate ho dumedisa babuhi bohle nakong ya ha jwale, mme ke re morena wa kgotso o boetse go kopantse hape, mme ha re tlotla re tshetsa taba tsa bohlokwa sentse ke re ho lona morena le fe bohlale ba kutlwisiso le nna tla mphe bohlale ba ho manola tse wa phile monyetla go tle ke di manola tsatsi la ka jeko lenana. Kgotso ke. Amen. Mohi e motle ya tla o tsamaisetsa tshebeletso ya letsatsi lena ke nna wa hawa ka mehla ke Thapelo Letete ke Letete la Mohale. Mme ke re ho wena phutholoha ha ile ka nako ena re ko meme hape he mohi ke re ke o hopotse hore re otla ka mahlakoreng a mabedi, re otla ka YouTube ka mona, re otla le ka Facebook ka mona, wa ikgethela. Mme haeba o na le dipotso kapa o na le ditlatsetso kapa tsona dikopo tsa thapelo ko hore fela o bo so di type o di ngola leboteng lona leo ntso o shebeletse ho lona ka YouTube kapa ka Facebook. Mme hape re ke o meme hore haeba ha o so etse jwalo o hopole ho nka link ya moo o shebeletseng teng, jwale o e hase o e fe metswalle o e fe mesebetsi mmoho o e fe bakereki mmoho le wena bana ba hao ba tle se ke ba fetwa ke ditaba tse monate tsena tseo Morena Modimo a re tshwaretseng tsona letsatsing lena ka molomo wa moruti Chabalala. Sehloho se moruti a mphileng sona letsatsing lena ke se reng fela pitso ya ho ba moahi ya kgethehileng. O sontso utlwa ke manoni fela o tlo se ka wa panya mohi e motle o tla lahlehelwa o tla fetwa. Re ntle le hore re senye nako ke o meme mohi re inamise dihlooho thapelong ha re mema monga mosebetsi ona o re a re etelle pele ha re rapeleng. Ntate wa mehauhelo, ntate wa Morena le Moloko wa rona Jesu Kriste, ntate ya hae lehodimong, ke bona bana Jehova sabateng se seng hape se molemo se monate seo re thabileng hore ebe re tlile ho tla ho wena o tla ha ho wena metsi a monate sedibeng se maphodi Jehova. O kopa ntate o bue ka mohlanka wa hao ntate Chabalala letsatsing lena o mo thitse leleme, o mo thitse kelello le mmele ona wa hae le tsohle Jehova tseo a tlang ho di bua ebe fela tseo wena o sontso o di hlohonolofaditse tse tswang molomong wa hao. Ha kokobele moruti wa rona o tsebe ho phahama wena Jehova. E tle re qetellong ya letsatsi le molemo hore ebe re la ra ipha nako ya hore re tlo tla re utlwa ditaba tse molemo tsena ho wena. Thetsa pelo tsa rona, thetsa dikelello tsa rona le maleme le mmele ya rona Jehova di itukisetse ditaba tsena, mme re be le kutlwisiso re sentse re mema moya o halalelang hore a tle a kene ka hare ho dipelo tsa rona a re fe kutlwisiso ya ditaba tsena re di kopa tshepile lebitso le matla ya rona Jesu Kriste. Amen. Ha se ke tshilo tjena he ntate moruti re ke re ho wena Morena Modimo a be le wena ha ke o siya le mara. Ke a leboha ntate. Mui wa Sesotho Sermons and Programs ke rata hore ke tle ke nke monyetla ona hape ke re morena o re file monyetla ona, mme re bone mehauhelo ya hae ho tloha ha selemo sena sa 2025 se ne se qala ho fihlela ha jwale, mme re fetile ka hare ho dintho tse ngata tse ding e ne le diqholotso tse ne re ipotsa hore na ebe e fela re tla tswa re tswa ka hare ho tsona, mme tse ding ne le di bobebe, mme tse ding hlile ne le tshita boholo e ne le tse
hleng di qakang hore na motho o tswa jwang ka go tsona, empa ka tsela e kgethehileng ga le bua Morena Modimo hore ebe o re fihlisitse mona, mme ntse bile re na le tumelo ya hore o tla nne a tsamaye le rona, hobane o re tshepisitse hore ba itshepetseng yena ba fofa jwalo ka ntshu, mme ba fumana matla a matjha. Mme ka ho tjena wena Moi ya ratehang, ke sentse ko mema ha re tlotla re fumana bohobe ho hlaha bukeng ya bophelo e leng Bebele. Mme ditaba tsa rona tsatsing la kajeko lenana, jwalo ka ha ho se ho ile hwa bontshwa ke pitso ho ba mohai ya kgethehileng. Mme wena Moi ya ratehang, ke rata hore re tle re etse thapelo hape e le ho mema moya o halalelang hore o tlo be le rona nakong ena ya ha jwale, ha re tlotla re kena ditabeng tse matla tseo Morena Modimo a di hlophisitseng ka mohlanka wa hae. Mme ke re ka ho tjena ke re ha re mpe re etseng thapelo Modimo ya hae le hodimong, ntate wa morena rona Jesu Kriste, re a leboha Morena ka nako le motsotso ona o re fileng ona. Re leboha haholo ka mpho ya bophelo Morena Modimo eo ntsong o re neile yona. Morena, re kopa maphelo a rona a tla o tlotlise ha re tlotla re kena tabeng tsena Morena Modimo tseo wena o ratileng hore ka jeko lena re tle re di tsebe. Ke kopa ntate hore o tlo bue ka hare ho nna, mme bohle ba tlang ho mamela e ba le bona Morena Modimo. Ditaba tsena tse tla ho bua ha jwale, a ko di tiise dipelong tsa rona bohle, e tle be seikokotlelo nakong ena eo Morena Modimo re tobaneng le yona. Mme ka tsela e kgethehileng re kopa o tlo hlonolofatse, o tiise, mme Morena Modimo o tlo netefatse jwalo ka ha e le wena nnete, tsela le bophelo. Ka Kriste ke a rapela, amen. Moi ya ratehang, jwalo ka ha ke se kile ka bontsha hore na sehloho sa rona se itshetlehile kapo se ipapisitse leng ho thofela bohlokwa ba ho ba moahi. Ke a kgolwa hangata re bone ha batho ba le thahasello kapo ba batla mokgwa wa hore ba be bahai ba dinaha tse fapaneng, mme haholoholo dinaha tsena tlo tla thola hore di rohile. Ha eso Lesotho ke a tseba hore hangata ho feta hanyane re na le tabatabelo ya hore re be re tshwere di-ID tsa kamane ka Afrika Borwa. Lebaka ke hore na hore be motho o tshwere ID ya Afrika Borwa, ID bontsha hore o moahi ka kotloloho, mme o na le kabelo ditshebeletsong tsohle tseo o ka hlokang hore o tlo be le tsona. Mme ha o sena ID, ha ho ka ke ha ba bobebe hore o fumane ditshebeletso. Mme ho batho bohle ba o ka bona ba bitswang matswantle, re ka re ho na le kgaello e itseng, they are limited to some certain extent ditshebeletsong tse ding tsa mantlha dinaheng tseo ba leng ho tsona. Ke bua le wena nabele tjena Moi ya ratehang, ke ntse ke le naheng ena ya Rwanda, mme ha ke moahi wa monana, ha ke na tokomane e mpakang hore ke moahi wa Rwanda mona. Ke na tokomane e bontshang fela hore ke Mosotho ya tlileng sekolong, mme ho na le ntho tse ding tse leng hore nke ka kgona hore ke tle ke di fihlele kapo ke tle ke kgone hore ke di fumane. Mohlala, hona le hona hwa hore ho be le nako ya bo dikgetho jwalo, kapo me le ntho tse ding tse leng hore motho ka di hloka ho fumana hore ha ho bobebe hobane ha ona tokomane ya naha eo leng ho yona. Mme jwale wena Moi ya ratehang, taba ena ke taba e matla haholo, mme hona le nngwe hape mona, jwalo ka ha re tseba batho ba bangata ba na le toro ya hore e be baahi dinaheng tsena tse ruileng, jwalo ka ke se ke bontshitse ka Afrika Borwa le sebakeng sena se ke leng ho sona. Ho na le ntho e bithweng ke a blue card e leng hore naha yane ya America e fana ka yona hore motho e tle be moahi ka kotloloho. E fuwa baahi ba dinaha tsohle ka hare ho lefatshe lena kapo lefatshe lena ka bophara. Wa apply-ela ntho eno, ha o qeta wa apply-ela, hona le dipehelo tse leng hore o lokela hore o di ele hloko, mme ha o so o fumane karete eno, o so bitswa moahi wa America. Mme wena Moi ya ratehang,
ke letlaburu la batho ba bangata haholo ba lwanelang hore ba iphumana ba bitswang baahi ba America. Re a tseba hore naha ya America ke naha e nngwe, ke naha hara dinaha, ke naha e nngwe e leng hore ka Sesotho ka re e hafakang katana, ke naha e ruileng haholo e leng hore baahi ba teng ba na le menyetla e mengata haholo, e ka ba ya mesebetsi, e ka ba ya bophelo, mohlomong tabeng tsa bokudi jwalo. Ke naha tse leng hore ke tse tswetseng pele haholo fela, mme ke yona taba ya bohlokwa eo tla thola hore batho ba hlile ba tsetselela hore ba iphumane e le baahi. Bona mmohi ya ratehang, ka ho tjho tjena, hara dintho tsohle tse teng ho na le boahi bo e leng hore ke boahi bo matla haholo, bo e leng hore ha o so o bitseditswe ho bona, ha o sa hlola o ntso thwe o tlotla o ntjhafatsa boitsebiso ba hao ba ho ba moahi. Mme boahi bona wena mmohi ya ratehang, wena ha o patala hobane dinahang tsena tse ding tse leng hore wa apply-ela hore o be moahi, ho na le tjhelete tseo di patalang tse ngata. Yena yona ha o e patale, empa o patalletswe. O menngwe, ha hona di-process tseo lokelang ho di latela, ho amohela mme le ho latela tsela eo o lokelang hore o e latele ka yona. Mme tsatsing la kajeko lena, tsela eo ke eo Bebele e supileng. Ntumelle hore ke tle ke bale buka ya Bafilipi, kgaolo ke ya 3, re tla nka temana ya 20. Mme re hobane leae la rona le lehodimong ho tswa ho mopholosi wa rona, leo e sale re le lebella ho tloha kgaleng ka Jesu Kreste Morena. 21 e re yeo a tla re tjhentjha mmeleng ya rona, a tla re beha kgalelong ka yena, ho ya ka mesebetsi yeo yena a entseng ka boyena ho lopolla setjhaba sa. Ka sejatlhapi re, for our citizen is in heaven, from which you also eagerly wait for the Savior. Hobane leahe la rona le lehodimong, leo sale re le lebella ka tshepo ka mopholosi wa rona Jesu Kreste, ho Jesu ka se Morena. A Morena Modimo a tla hlonolofatse palo ya hae. Morena Modimo re se re butse temana, mme re kopa hore ntate o tlo re etelle pele boemong bona ba ha jwale. Amen. Mo ya ratehang, re bua ka bohlokwa ba ho ba moahi ya kgethehileng. Jwale moapostola Paulos ha ngolla setjhaba se Filipi, o wa betsa ditaba tsena, mme ha o ya mane ho temana 17 ho thwe ho ba le boahi ba rona ha bo lefatsheng mona, bo lehodimong. Jwale ha tswela pele ka ditaba tsa hae, o re baena thabang ke hona. Brethren, be rejoiceful. Joy in the following my example, and note those who so walk as you have asked for a pattern. Baena thabang ke hona, mme ho ya ka mesebetsi yeo ke le tiiseditseng yona, yeo ke tsamaileng ka yona, ka tsela yeo e hlakileng e totobetseng. Hobane ba bangata ba tsamaya, bao ke seng ke ba bolelletse ho feta hanyane. Jwale ke a le jwetsa hore ke re ho lona, le seke la hloma kapa la lla kapa hona ho meketsa, hobane bao ba bang bona ke dira tsa sefapano. Mme wana mmohi ya ratehang, ha o mametse ditaba tsena, Paulos o hlaka ka taba bohlokwa haholo mona. O bua ka taba ya motsamao. Ha qeta ho bua ka taba ya motsamao, o bua hape ka hore ho mmeketsa. Jwalo ka ke bontshitse tabeng tsa rona qalong mane, ke bontshitse hore ha ile hantle batho e ba le tlaburu ho fumana ntho e bitswang ka hore ke blue card, hore ba tle ba bitswe baahi ba naha e itseng.
haholo naha ya America e hle ba bitsa blue card or green card ka mokgwa e sebediswang ka teng. Mme jwale o bontsha hore batho ba bangata ba na le tsela tseo e leng hore ba atamela ditaba ka teng, mme ba bang ba bona ba ipotsa hore na mokgwa o matlafetseng wa bophelo go thola kae, hobane naha e nngwe le e nngwe e na le tsela eo e leng hore e atamela ditaba ka teng, e ka ba mokgwa wa bophelo, e ka ba mokgwa wa khiro, e ka ba mokgwa wa molao. Mme ho ba phetseng dinaheng tse leng hore di hafa ka nkatana, ba tla ho bolella hore dinaheng tsa mofuta o jwalo ha hona mohlang o tla ikutlwa eka ha o moahi wa naha eo. Empa mo e leng hore dinaheng tse ding mo e leng hore go batla ho ba le qholotsonyana, motho wa ikutlwa eka ehlile boemo ba leng ho bona ke boemo bo e leng hore naha ena ha ya mo tshwara ka tsela e lokelang hore e mo tshware ka teng. Mme wana mmui ya ratehang, jwale wa ipotsa hore na hantle ho lokelang hore ho etsahale ke ofeng hore o tlo ikutlwe ehlile le moahi ya kgethehileng naheng efe kapa efeng. Ke bontshitse hore mekgwa e mengata, empa le teng ho na le dipehelo, jwalo ka ha o thwe mohlomong o lokela go qete dilemo tse ka bang tse 5 ho isa tse 10 o ntso o pele o ka ba moahi wa naha eo. Mme le bona batho bana ba bileng ba fumana di-green card kapa di-blue card, ha ba fihla naheng ya America, ha o bolele hore hang ba se ba naturalized as a citizens. Ha o bolele hore ba se ba hlile ba fuwa monyetla wa hore ba ka fumana ntho e nngwe le nngwe ba e hlokang. Ho ntsona le dipehelo ho fihlella bile ba fihlela dilemo tseo ba lokela hore ba tle ba di fihlele. Mme ke qholotso e matla haholo eno e hlahang hore na motho o lokela hore a etse jwang. Jwale mo ya ratehang, re bitseditswe ho ba baahi ba kgethehileng ka Kreste mopholosi wa rona. Jwale ka re se re ba le lengolo la ba Filipi leo Paulus ana lengolo la kereke ya Filipi ho le matlafatsa, ho le fa tshepo ka ditaba tse neng di rena ka nako eno, tse hlileng di bileng di ntse di le teng le ha jwale. Mme o re lehae la rona ha le mona, mme ha re ka boetse hape ra nka lengolo la Baheberu, Hebrews chapter 11, mme re tle re utlwe hore na yona e reng. Mme re fumana hore ehlile taba ena ya ho ba moahi ke taba e matla haholo, mme e na le menyetla e mengata haholo. Ka sejatlhapi re tla re ke di-benefits. Mme ha o bala buka ya Baheberu kgaolo ya 11 temana ya 13, e re this all died in faith, bana bohle ba shwele ba ntse ba le tumelong, not having received the promise, empa ha ba ka ba fumana tshepiso kapa ditshepiso, but having seen them afar off, were assured of them, empa ba di bonela hole mane, mme ba fuwa netefalletso ya tsona, embrace them, ba di thabela, and confess that they were strangers and pilgrims on the earth. Mme ba bontsha hore ehlile a se baahi ba lena lefatshe, empa ke ba fiti ba lena lefatshe. Hobane for those who say such things declare, hobane bao ba buang ditaba tsena ba re plainly that they seek a homeland, ba bontsha hore ba batla leahe, ba batla leahe. Ha ke tjena bana mmu ya ratehang, ke hopola Mmina Thoko o reng a na hae ho salo hole na. Ke butsitse molebedi a re ho nna bosibu se boyasa, mme o se hlole o lla, jwalo ka ha Paulosi a ile a bontsha ka bukeng yena e re sa tswa e bala ya ba Filipi hore le se ke la mmeketsa ka nako e telele, hobane ha re baahi ba lefatshe lena, ha re baahi ba lefatshe lena, empa re baahi ba lehodimong. Jwale ha e tswela pele mona e re for those who say such things declare plainly that they seek the homeland. Ba hlabolosa ditaba tsena, ba bontsha hore ba batla lefatshe la lehae.
And truly, if they had called to mind the country which they had come out, they will have opportunity to return. Jwale e re ka nnete hena ho bolela hore haeba ba ile ba bitswa ka hare ho naha eo, ba hlile ba tswa naheng eno, ba ne ba keke ba batla ba fumana monyetla ka ba batla monyetla wa ho kgutlela naheng eno. Mme wena mo ya ratehang ga lefatsheng le tletseng ka mahlonoko, maswabi, maima le ho phoqeha, mme taba ena e boetse re kgutlisetsa morao nakong eo bana ba Israele ba ne ba le lefatsheng la Egepeta. Ba ne ba phela bophelo bo bohloko, bo mahlonoko, bophelo bo ba senang tokoloho ho bona. Hangata re na le hore ge le batho re utlwe re hloka kapa re tsetselela ho ba ka hare ho tokoloho, mme batho ba etsa ntho tse ngata tseo tla thola hore ba ka bo bona ba utlwisisa hore taba eno ke taba e ba fang tokoloho, e leng freedom. Mo ya ratehang, ke rata ho tiisetsa tsatsi la kajeko hore ha fela re ntse re phela lefatshe lena le tletseng ka mahlonoko la sebi, re ntse re tshwana le fela le bana ba Israele ha ba le Egepeta, re ntse re le toronkong ya sebi. Mme re lokela re lokolohe jwalo ka ha Morena Modimo a ile a lokolla bana ba Israele ha ba ne ba le lefatshe la Egepeta, a re ke le isa lefatsheng leo le tla ba baahi ba kgethileng ho lona, e leng the earthly Canaan, e leng Kanana e neng le lefatsheng mona. Mme jwale wena mo ya ratehang, e re ke tle ke re ho wena, ha jwale re a bitswa, re bitsetswa hore re tlo tla re ba baahi ba kgethileng. Ke hore na re lo ba baahi ba kgethileng kae? Mangolo a halalang a se a supile hore na hantle re lo baahi ba hokae, re tlo tla re kena ho yona hape. E re ke tle ko hopotse hore le bana ba Israele ha bana ba le Egepeta, there was a call, ba ile ba bitswa ke Morena Modimo ka Moshe. Moshe o ile a ya a rongwa ke Morena Modimo, ya re ha fihla ho Potifaro, ya ba hore morena o mpitsitse hore ke tlo bolella hore o lokolle setjhaba sa hae se ile mo sebeletsa lefelleng, mme ho tloha felleng ba tla ya Kanana e sale e tshepiswa ke Morena Modimo. O tla hopola hore Modimo o ile a bolella Abrahama a re peo ya hao, your seed shall be as strangers in a foreign land. Peo ya hao e tla ba bajaki naheng eo seng ya bona ka dilemo tse ka bang 400. Mme ka mokgwa moo ke tla ba lokolla, empa pele ke ba lokolla, setjhaba sa mono se tla ba hlokofatsa, mme ka mora tlhokofatso eno ke tla ba lokolla. Mme bona jwale re boemong bona, lefatshe lena ke lefatshe leo e leng hore le tletse ka mahlonoko. We are afflicted in every way, re hlokofetse ka ditsela tsohle. Paulos bukeng ya ba Korinti o bua taba enana, o re tshwenyehile ka dinqa tsohle. E re ke tle ke bale wena mo ya ratehang, Paulos o bua ditaba tseno, o re tshwenyehile ka dinqa tsohle empa ha re tsielehe ruri. O re tshwenyehile ka dinqa tsohle empa ha re tsielehe ruri. Buka ke ya ba Korinti ba bobedi, kgaolo ke ya 4 temana ke ya 8. Ba Korinti tshwarelo ke ba Korinti ba pele, kgaolo ke ya 4 temana ke ya 8. E wena ha e tholahetse wena mo ya ratehang, e baleha ka mantswe ke yana. Ba Korinti ba bobedi, ba Korinti ba pele, tshwarelo ba Korinti ba pele, kgaolo ya 4 temana ke ya bokaena. Okay, e baleha tjena, hobane re tseya sorelo e baleha tjena, hobane re hlokofatswa ka dinqa tsohle empa ha re tsielehe ruri. Re jara lefu la Kreste hore le lona lefu la Kreste le tle le bonahale mmeleng ya rona. Ra hlokofatswa ka dinqa tsohle empa ha re tsielehe ruri.
Re jaga lefu la Kreste mopholosi wa rona hore le lona lefu la Kreste le tle le bonahale mmeleng yohle ya rona. Empa ha re lahle tshepo. Bakorinti ba 2 kgaolo ya 4 temana ya 8 ho ya 2 temana ya 8 le ya 9 ho isa ya 10 ere ke bale hape ere we are hard pressed on every side. Re hlokofatswa ka dinqa tsohle, yet not crushed. Empa ha re hlokofala. We are perplexed. Re a tsieleha, but not in despair. Empa re tsiele ruri. Re a hlokofatswa, persecuted, but not forsaken. Re a hlokofatswa empa ha re lahlwe. Struck down, but not destroyed. Re tihelwa fatshe empa ha re sengwe. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. May the good Lord bless the reading. Mogana modimo a hlonofatse palo ya hae. Jwale moapostola Paulos mona bukeng ya Bakorinti ba 2 kgaolo ya 4 temana ya 8 le ya 9 ho isa ya 10 ke tle ke phete re tle re se ka etsa phoso. Bakorinti ba 2 kgaolo ya 8 kgaolo ya 4 temana ya 8 ho isa ho ya 10 o bontsha hore re a hlokofatswa ka dinqatso, re hlokofetse ka dinqatso tsohle empa ha re tsielehe ruri. Mme ho netefatsa taba ena ha re tsielehe ruri hobaneng re nka buka ya ba Hebrews chapter 11 e seng re ile ra e bala hore ka nnete bana ba neng ba hlaha mona ke batho ba neng ba shebile motse o tlang o eleng hore ho ile ha ba le kgoheletso kapa yona pitso ya hore ebe baahi ba motse o tlang. Motse ona ko fenna wena mo ya rata, motse ona ke Kanana e tshepisitsweng ho tloa e sale lefatshe le thehwa ka mora hore ntshunya gage sebe se tle se kena lefatshe se senya dithuntetse dikamano tsa motho le modimo. Re tla hopola hore motho ebe o boemong bona ba leng ho bona e ne se morero wa mogana modimo ka tsela efe kapa efe, empa taba ile ya etsahala empa modimo a ba le morero wa ho lopolla motho jela a tla mo bitsetse lehaeng la khutso, lehaeng la thabo leo sena mahlono ko ditlholotso kapo ona masisa pelo. Ke ka baka lena ha re bala buka ena ya ba Hebrews chapter 11 re fumanang hore kaofela batho bana ba ineng ba hlamona hoba ha o e bala ho tloha temaneng ya pele ho isa ho ya 12 ya bontsha e bua ka bana ba ka reng bo Abrahama, e bua ka bo Jacobo, bo Isaka, e bua ka batho ba bangata ba ileng ba hlaha ba phela mahlonokong diqholotsong le matshwenyehong empa ho thwe ba le ba shwa ka tumelo because ka lebaka la bana ba utlwisisa pitso memo ya ho ba moahi ya kgethehileng. Mme ho thwe ha ba ka not having received the promise, ha ba ka ba fumana tshepiso ileng ya tshepiswa ho tloha sethathong, empa ho thwe ba e bonela ho jana mane, ba e bonela e sale ho jana mane, mme ba e tlotla le hona ho e thabela, mme ba bontsha hore ha ba e tlotla ba e thabela ya ba bontsha hore a re ba ahi ba lena lefatshe empa re ba ahi ba lehodimo, re ba ahi ba motse o le o tshepisitsweng. Ka lebaka la mmina tlhoko o bontshitse hore a nae ho sale ho lena, mme ke butse molebedi o re bosibu se bo ya sa, mme ho se o tla hlaha meso, mme o se hlole o lla empa o no tswele pele ho fihlella nako ela e kgethuweng ke morena. Mme jwale ha e tswela pele e re jwale ba ile ba labalabela temana 16 ba Hebrew chapter kgaolo ya 11 Hebrew chapter 11 verse 16 now e re empa jwale ba ile ba labalabela motse o kgahlehang ka po kgahlisang, mme ke hore ke lefatshe la lehodimo, mme morena modimo ha a swabele ho ipitsa modimo wa bona hobane o ile a ba lokisetsa motse hobane modimo ha swabele
ho ipitsa modimo wa bona hobane o ile a ba lokisetsa motse oo. Mo ya ratehang metsotso e 30 hantle botsekeng ge le horeng ena ya borobedi. Mme jwale ke rata hore ke re ho wena ke batla ho fa pale e kgutshwane empa e mmatla haholo kapa e ka ba telele. Ka selemo se seng sefofane ho ile ba le sefofane se ileng sa hijackwa. Sefofane sena ha se hijack-uwe e ne sefofane sa Pakistan. Ka hare ho sona ka mona se se laitjhile batho ba bangata haholo, mme bongata ba batho bana e ne le Ma-Israel. Yaba ka ne sefofane sena se hijackwa, ha se hijack-uwe ebe se lahliswa tsela ya sona, yaba se lahliswa tsela ya yona sa tliswa mona naheng eo thweng ke ya Uganda. Ha se tlisitswe mo naheng ya Uganda, yaba ka nnete ho bonahala batho bana ba neng ba hijackile sefofane senana kapa re re di-terrorist, batho bana ba neng ho thwe ke di-terrorist ba neng ba hijackile sefofane senana e ne le banna ba bang ba Ma-Pakistan. Mme jwale ho ne ho ile ha etswa ditumellano, the-arrangements le mmuso wa Uganda hore sefofane sena se tla fihla se landa se tsoga mamane kapa se kota mamane boemafofane ba Uganda ka tumellano le mopresidente o thweng ke Annie Dadim ka nako eo. Mme ha o so ile ho etsahala jwalo ka morao sefofane sena se hijackwe, yaba ka nnete se tsoga mamono ka ditumellano, mme jwale yaba batho bana ba ngolla ba etsa molaetsa, ba etsetsa mmuso wa Israel hore re se re ile ra hijacka sefofane sena le ba Ma-Israel a fetang 90 ka hare ho sefofane sena. Mme jwale ka ho nona le ntwa pakeng tsa naha ya Israel le naha ya Pakistan, jwalo ka ha ntse le tele hona pele tjena. Naha ena ntwa ya Pakistan le ya ntwa ena pakeng tsa Pakistan le Israel ha se ntwa e qalang hona jwale tjena, ke ntwa ya kgale. Mme ha ho so hetse taba ena mofuta ono tjena, ebe ho etsu ha o so ngweletse moletsa mmusong wa Israel hore se re tshwere batho ba lona ba fetang 90. Mme ka hona re kopa hore le lona le re lokollele batho ba rona ba le ba tshwereng e ne le masole ka nako eo ha ntwa entse e lwana, mme re tla lokollela batho bana, mme re le fa nako e ka bang matsatsi a sa feteng 10 hore le be le ntse kopo eo ya rona, re tla lokollela batho bana ba lona. Le sa etseng jwalo, batho bana re tlo tla ka ba bolaya. Eba mmuso wa Israel hore ha re imamelle taba ena, ha ba le dipuisanong tsena ba bontsha hore ha ba utlwe ka ba itokiseditse hore ba ka lokolla batho bana, empa ba tla ka lewa le leng leo lefatshe le ile la ema matlotlisi la le makalla ha ba tla ka lona. Yaba sesole sa Israel ho kenyeletsa le di-major generals tsa teng ba itjwetsa hore jwale re ya ntweng, mme ka lebaka leno ho ile ha etsahala hore ha ba hlile ba re ba ya ntweng, ebe le the major generals le tsona di kenella leetong ho tluwa mona naheng ya Uganda. Mme ba ile ba etsa diphuputso tse matla haholo, mme ba bile ba botsa hobane ka hare ho sefofane senana ho no ho kene le batho ba seng Ma-Israel, mme bona ba ile ba lokollwa. Ya ba bile mmuso ka sesole sa ona sa Israel ba kgona hore ba be le monyetla hore ba buisane le batho bana e le hona ho etsa ntho ka o thweng ka sejatlhapi ho ke di-investigation, dipatlisiso hore na sefofane se ho kae, ho etsela jwang ntho tsena kaofela. Mme ha o so entswe jwalo, yaba ho ba phethela bile ba ipetsa hore re tla ntweng, mme ba ile batla
ba fihla ba dumellana le mmuso wa Kenya Maisrael ga re tla fihla re fuela re tla fihla re tshela petrole naheng eno ya Kenya bakeng sa hore re tle re kgone hore re tle re phethe leeto la rona hobane difofane ha di tsamaya hona le mo tlamehang di etse stop e le hore di etse refuel jwale di tswele pele ka leeto la tsona. Mme ho ile ha ba le taba eno e jwalo yaba ho hlaha taba e nngwe ya hore dipatlisiso tsena tsa Maisrael batho ba neng ba aha airport eo batho bana ba Maisrael ba neng ba se ba tshwerwe le di-hostage naheng ya Uganda yaba batho bana ba neng ba ha airport ena ke bona ba neng ba tseba bona ho etsela jwang ho keneya jwang ho etsela jwang taba tsena kaofela. That was an old airport, mme ehlile ba la ba qetelletse ba fumane ditaba tsena kaofela yaba ka nnete ba ya Uganda ha ba fihlile ba ikgakanya ba ha sebediswa motorcycle wa mopresidente wa Uganda. Mopresidente le ha qeta go tsamaya a ile naheng e nngwe ka leeto la semmuso ha ba sole ana a Israel a fihla naheng ya Uganda, mme ho ile ba ikgakanya ka dintho tsohle ho no hle ho hlophuwe ho bile ho tluwe ka dikoloi tse tshwanang le tsa mopresidente wa naha ena ya Uganda ba tlile ka dintho tsohle tse ka ba thusang. Ho no ho ena le boramahlale ba neng ba sebetsana le taba ya technology, ba bang ba kganna difofane le taba tsena kaofela. Mme o tla hopola hore ntwa ena kapo e se ntwa e ke ntwa empa ho lokollwa ha batho bana ba ineng ba tshwerwe e le di-hostage ho ile ha hlaba costa naha haholo fela empa ba itlamela ho etsa, mme ba ile ba fela ba ya ba kena naheng ya Uganda. Palena e telele haholo empa ke tlo kgaola ka bokgutshwanyane hobane hona le mo re yang teng. Ba ya ha ba fihla ba ile ba fihla ba lokolla masole a di-citizen tseno tsa Israel, baahi bano ba Israel na mono ba tshwerwe teng e le ba tshwaruwa ka mora hore sefane se hijackwe yaba mo generali o ile wa etsa jwang e mong la lemala e mong ile a hlafellwa ke bophelo tabeng eno e neng etsahala ya go lokolla batho ba yaba mo generali wa fellwa ke bophelo. No ele hloko hore ka nako eno all the generals ba ne ba theohile ho tla rescue ho tla lopolla baahi ba Maisrael ba neng ba hijackwe ke batho ba ithweng ke di-terrorist tsa Mapakistani ka lebaka la ntwa e neng ntse rena pakeng tsa Pakistan le America, le Israel. Mme ba ile ba lokolla ho la mpa fela ha sala moahi ya le mong ya ileng a bona la a ile a kula bokuding ba ya ba iswa sepetlele, mme ka morao mono ya ba tabena e ba ntho e tshwenyang mopresidente ka nako eno o ne a se itse ha fihla ba o fana ka molao hore motho a o sieo kapo mme wa ileng a iswa sepetlele a bolawe le Kenya a ka bang 200 and something a ileng a bolawa ba naha ya Kenya ne ile ya sebetsa mmoho le naha ya Israel. Mme ka bokgutshwanyane he wena mmo ya ratehang ho hlaha mona kore all the generals ba ile ba theoha from Israel to Uganda, ho tloha Israel ho tla Uganda ho tla lopolla the civilians, for that matter batho ba seng ka hare ho sesole kapo sepolesa sa Uganda sa Israel, hobane fela le taba ya kutlwisiso ya boahi ba bona. Mme ka tsela e tshwanang wena mohe ya ratehang sebe se tlile ha ba o mametse pale ena rona hantle ha sentse re thetha ditaba tsa rona, sebe se ile ya ba ntshunya gage dipakeng tsa motho le Morena Modimo. Ya Morena Modimo ba le leano la topollo ho tla lopolla motho, mme all the host of heaven stand upright ho boha topollo ya motho.
Ha o bala spirit of prophecy, moya o profeta, o tla fumana hore manyolo ile ona a na le thasello ya hore a ka lopolla motho, empa ho ile ha theko ya lona ha ya lekana. Modimo ka sebele o tla theoha jwalo ka ha mojenerale le yena a ile all the generals ba ile ba theoha ho tla lopolla the Israelites, Maisraele a neng a tshwerwe naheng ya Uganda. Ka tsela e tshwanang re boemong ba sebe jwalo ka Paulo se a sang ya ile a bontsha boemong ba sebo sebe se re entseng makgoba, empa Kriste e leng the major general of the host of heaven o ile a theoha a tla ho tla lopolla motho sebeng hore e tlebe moahi ya kgethehileng, hore nna le wena re tle re be baahi ba kgethehileng. Ke ka lebaka lena ha o bala yona bukena ba Hebrew iri, and truly if they have called to mind that country from which they had come out, that they will have had opportunity to return, but now they desire a better, that is a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Me ha o bala taba tsena na ho tloha temaneng ya pele bukeng ena ba Hebrew kgaolo ya pele, kgaolo ya 11, ho bua ka batho ba ileng ba hlaha ditabeng, bo Sara, bo Abrahama, bo Jacobo kaofela ha bona, mme ho ha ba ka ba tsetselela ho kgutlela naheng efe kapa efe, empa ba ile ba bona le ahe le sa le ho jana, le ha ile hlophuweng ke Morena Modimo, leo a leng a le bontsha ka Kriste mopholisi wa rona, ya ileng a siya le hodimo manobonobong, Gauteng le Silvereng le Taimaneng, a tla lefatsheng le le tletseng ka mahlonoko, le tletseng ka maswabi, le tletseng ka mahlomola, a tla lefatshe lena ya re ha fihla shola motho ho lopolla motho sebeng seo se entseng motho lekgoba, hore motho e tlebe moahi ya kgethehileng. Mme ha re phethela re bala buka ya Tshenolo, ke buka e ke ratang haholo hobane ke buka e selolang leano la Morena Modimo le sale a le tlisa ka bahlanka ba hae ho tloha sebe se kena ho fihlella ile sebe se hlolwa. Ke buka ya Tshenolo eno ke rata haholo wena mo ya ratehang, mme yona e baleha ka mantswe ana ha re nka buka ya Tshenolo kgaolo ya 10, re nka kgaolo ntshwarelo Tshenolo kgaolo ya 20, re bala 22, Tshenolo chapter 22, re bala temana ya botshelela e reng, then he said to me, yaba o re ho nna, these words are faithful and true, mantswe ana a tshepeha ebile ke a nnete, and the Lord God of the holy, Modimo o halalelang, prophets send his angel to show his servant the things which must shortly come and take place. O bontshitse ka manyolo ya hae halalang le bahlanka ba hae dintho tse tla tla haufinyane. O re, behold, I'm coming quickly. Bona ke phakisa ke tla. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of his. Behold, I'm coming quickly. Bona ke phakisa ke tla. Mme Johane mosanodi o bua taba tsena hore nna ke ile ka bona a ba ka utlwa ditaba tsena. Mme ha re bala hape temana 12 e re, and behold, me bona ke phakisa ke tla, and my reward is with me. Moputso wa ka o ho nna, to give everyone according to his work, ho fa e mong le mong ya ka mesebetsi ya hae. I'm Alpha and Omega, ke nna qalo le qetello, the beginning and the end. Ke nna Alpha le Omega, qalo le qetello, wa pele le wa morao.
ho lehlonono. Blessed are those who do his commandments. Ho lehlonono. Ho haleletswe ba bolokang ditaba tsa hae. Ba bolokang ditaba tsena, ba bolokang melao. Jale e re, that they have, jale ke mo re fihlang sehlohlong sa rona he wena mo ya ratehang. E re, that they have the right, ba na le tokelo. They have the right to the tree of life. Ba na le tokelo ho ja sefateng sa bophelo. And may enter through the gates into the city. Me ba tla kena ka menyako ya toropo. That they may enter through the city. Ba tla ba kene ka menyako ya naha, toropo, kapa lefatshe le tshepisitsweng. Me wena mo ya ratehang, jwale ho thwe re bitseditswe ho ba ahi ba kgethehileng. Ba kgethehileng ba tla ja ho ya ka bokatshenlo le seng re badile, ba tla kgona ho ja sefate sa bophelo bosiu le motshehare. Mme ba tla bitswa ba rale ba radi ba modimo o hodimodimo. Ba o bona modimo a keng a otlwa ke dihlong ha o ba bitsa setjhaba sa hae. Mme le bona ha ka ke ba otlwa ke dihlong hore modimo ke modimo wa bona. Wena mo ya ratehang wa sena wa ena program e le Sister Simon se programs. Re bitseditswe ho ba baahi ba kgethehileng. Mme ho ba moahi ehlile ho na le ditjeo. It is costly. Mme rona empa ha re a patala. Ya patetseng ke Kriste ka madi a hae hore re tle re be ba ja lefa a mmuso wa Morena Modimo. Mme re bitseditswe hore re lo ba baahi ba kgethehileng, ba tla ja sefateng sa bophelo. Mme jwale bile ho thwe re tla kena ka hare ho motse. They shall therefore enter through the gates into the city. Ba tla kena ka menyako e 12 ya barra ba Jakob. E 12 e tshwantshitsweng ka baapostolo ba Morena Jesu Kriste ba ileng batho ba 12 shall enter into the city. Mme e be jwale majalefa hobane ya bohlokwa ke hore ha o le moahi ya kgethehileng o mojalefa wa tsohle tse teng naheng ena. Ke ka baka la tabeng ha re ne re ala motho tabeng tsa rona se re buang ka tse re tla re bua ka tsona, re bontshitse hore o na le bokgoni kapo o na le ditshwanelo tsa hore o na le ditshwanelo tsa hao ke tsa hore o fumane ditshebeletso tsohle tsa mantlha. Mme wena mo ya ratehang, we are called, re bitseditswe ho ba baahi ba motse ole o tshepisitsweng ke mopholosi wa rona ho tloha lefatshe le sale le theo ka morao sebese e be ntshunya gage. Mme jolo ka ba jana ga le ba di ba theoha ho tla lopolla bana ba Maiseraele ba neng ba tshwerwe ka tsela e tshwanang le hodimo lentse jolo ka Kriste a tla re shwela. Mme hore nna le wena re tle re bone ho bojalefa bo hlophiseditsweng rona. Morena Modimo a tla re hlonolofatse. Ha ele mona re bona bohlokwa ba pitso yeo e entsweng ke mopholosi wa rona hore bitsa baahi ba kgethehileng, hore bitsa baahi bo kgethehileng. Mme ditabeng tsa hae ha qetela hore bona ke phakisa ke tla. Ha hona ntho e matlafatsang e kgothatsang jwalo ka ha lentswe I come quickly. Lentswe lena ke tla ke phakisa ke tla ke hobane ke le re ka re ke an agency le fana ka a sense of agency, mokgwa o bontshang tsela yeo boemo bo lokelang hore bo potlakele ka teng. Lehodimo ha le bona mahlomola le matshwenyeho a rona le bitsang ditaba enanang the state of emergency lo hlokalang hore e atemelo ka tsela e potlakileng. Ke ka baka la Kriste a re, behold I come quickly and my reward is with me to give every man according to his work. Blessed are those who do his commandments. Ya pele gore o phethe ditaelo tsa hae.
keep my commandments, boloka melao ya ka, and that they have the right to the tree of life. Jwalo ka re bontshitse hore go be moahi wa naga e itseng o lokela o katema dilemo tse ka bang 10 kapa dilemo tse ka bang 5 ka tsela e tshwanang. Mona Kriste o fana ka dipehelo lena hore e ba boloka melao ya ka, mme jwale o tla ba le monyetla wa go ba moahi wa motse o le o moholo Jerusalema, mme o tla boetse hape o be le monyetla wa go ja sefate sa bophelo bosiu le motshehare. Mme ke yona taba eo Kriste a re biletsang yona eno he. Dipelo tsa hae ke tsona tseno fela hore keep my commandments, mme o hopole hore yona melao ena ha ya re e boloke ha e etsetse ena a favor, empa ke molemong wa rona ho phela ka kgotso, boiketlo, lerato le nnete ka mehla yohle. Morena Modimo a tla ka hlonolofatse wena mo ya ratehang. Ha re phetha ditaba tsa rona, ke rata hore tle re etse thapelo. Modimo ya hae le hodimo ntate re a leboha ka ditaba tsena tse re di thotseng ha jwale, hore o re bitseditse ho ba baahi ba motse o kgethehileng, ho ba baahi ba kgethehileng. Mme ka hona morena wa rona ya ratehang, re kopa taba tsena o tlo di tiselletse. Mme ntate ha wa be re bitsa fela, empa wena o tlile wa theoha lehodimo, wa siya kgalalelo, wa siya tsohle, wa siya kganya, wa tla lefatsheng wa phela ka sebopeho sa motho, empa ha wa ka wa etsa sebe e le hore o tlo bontshe motho tsela ya lokelang ho tsamaya ka yona. Wa shwa ile ho hlopolla motho ka hare ho lefatshe le tletseng ka mahlonoko, matshwenyeho, hore re tle re be baahi ba motse o kgethehileng. Mme ka hona Morena Modimo re thuse, re tataise, re fe matla, re fe bohlale, tsamaya le rona ka dinako tsohle, ba le mobui hohle ma le hona teng. Re dula ho kgothatsa morena ka Kriste ke a rapela. Amen. 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 Ka nnete re a leboha moruti ka thuto e matla eno e hlakileng, e se ka Morena Modimo a ka hlonolofatsa mosebetsi ba hao moruti wa rona, mme a beha le dithuto tsena tsa rona tseo o rutileng tsona letsatsing lena dipelong le dikelellong tsa bona, di re tswele molemo moruti wa rona. Ke a leboha. Amen ntate, amen ntate. Mohi e motle wa Sesotho Sermons and Programs, ha ntate Chabalala a se a rapetse tjena, o se a fela a re kwaletse tshebeletso ya rona letsatsi lena. E re ke nke monyetla Mohi wa hore ke lebohe wena ya iphileng nako Mohi ho tla ba le rona letsheareng lena la Sabata se halelang, o tla ithuta le rona. Re tshepa hore o hlonolofetse, mme o ntso ba le katamelo e betere ho tla ho morena wa rona Jesu Kriste, le kutlwisiso e betere ka ditaba tsa morena le mophediso wa rona Jesu Kriste. Ha ke le mona re ke lebohe hape le ba ntseng ke sebetsa le bona, moifo wa heso wa Sesotho Sermons and Programs, ke ntate Sehiso Mokuditi, ke ntate Kwantlana Molefi, ke kgaitsedi ya rona mme Mojela Selebalo le ntate Moribe Lethapa. Ke re ho lona bana beso, ke a leboha ha le ntse le re tsheditse, le ntse re tsamaisana tsela ena mmoho le lona. Ya reng ho lona madume ho fihlela re teana hape ka nako e tlang ka tsela e tshwanang. Ke wa hawa ka mehla, ke thapelwa le tete, ke le tete la mohale, ke mohale wa mokgatjhane, ke mokgatjhane wa pete. Ho fihlela nako e tlang, ye tshwe kgotso.